musibire kurungi mwebare byone mwasibamu mwebare nimba tabarsi yokwe ntumtarukeje kandi kwe twatandika program yitu enungi program y'ebyamagara magara ngatira magana wabo ina magara ebinene bikushangisiriza mbwene mwabazi yo gutwagarika twatunga umugisha twataya Isawu Mukugu Dr. Joy Muhumuza okurugahara Ave Maria Medical Chambers omurika Chenche aho murembo rwito rwambarra kano garuko mushanga hari Mbara Regional Referral Hospital nabwe stira aho murembo rwambarra nakwata hanshonga ezabacara nahabwecho namweta gynecologist imba nakwereze echo cyenyine omwabazi yo kuntuzaganira ahashitwa yeta urinary tract infections ko kuhura mu kigambo urinary change manyisa ngyaza mu urine then urine tumanyise nkari then na nebinde byarize kuba natugambira ebirukwata ahankareje dekandeka kuriya kirece kamwakira injire kutoyanjorora nabwanyuma turebe urinary tract infections nico ki nikikwata ryari nikikwata kita na nokutwakwasa kucetantara twakwakira webale Charity mazina Dr. Joy Muhumuza ndio mushawo w'abacara nari show tukweta gynecologist ndakora na Mbara Regional Referral Hospital kandi bari kunyenda private lane banshanga Ave Maria Medical Chambers eri kushangwa Kachenje. Okay. Nyowe nagira mu tugezi kuna hure kigambo urinary na manyangwe bye byazamu enkari eje tisheshaga butosha nuko byajya tract infections kandi hataho tugeze nho twagarukira mwene nikimanyisa ki twaza mu rurimi rwitu ati tugamba UTI narishi urinary tract infection ni tumanyisa obukoko oburukuza omu muhanda ogwo muntu ari kushesheramo. Yes. So ntubanza twareba ebicweka byo muntu ari kushesheramo. Yes. Twine ki tukweta urethra. Urethra nakahanda ningashika tube akakwata enkari kakajiho mu ruhago kakadishoza heru. Ngene nakasheke kwine cyozo urethra. Yes. Then twine eki tukweta bladder nigwo ruhago kuyahe oruhago ni gwa store gwenkari ni store tonanye n'inchimanya. then twine ki tukweta ureter hamwe na kidneys. So hati ni kirungi twama mbwene ogwo muhanda nigo turi kugamba kandi ureter yoje niye hayo ureter nakasheke akari kwata correctinga enkari eyakogo mu omunsigo kakajita omuruhago. Oh. So now hata kunika tube. Okay. So twine busheke bibiri. Yes, arobusheke kari anki hakuri yakata omuruhago akandi kiyo muruhago kashoza heru. Good. Yes. Okay, so hatebye zo nizo parts ezikwata aha mahanda oburukurabwa mwenkari. Correct. So twagira ngo urinary tract infection as an infection eziri ku affectinga narishi eziri kwatwa omuhanda ogwo bicweka binagambaho. Nikibasa kuba ensigo, nikibasa kuba oruhago, nikibasa kuba urethra. Ebimwe tibyine nanka orunyankore tamu so mwahura n'intamwe rujungu mutatina. It's okay. Then UTIs ziri common omubakazi wako gerageranisa n'abashija. Aza eki nikiruga omubuhangwa ahabo kwa wareba obuhangwa bwo mukazi eki tukwata urethra ati nore twajango urethra nakacheke akari connecting kari kushoza nkari kurwo mu ruhago kushohora so nikimanyisa ngo niko kari connecting aheru na noruhago. Yes. So omukazi urethra yeye ni ngufu, it is just 5 centimeters. Yet eyo mushija ni 15 centimeters. That is 3 times. Yes. That is 3 times. So ati nikimanyisa ngu obukoko bwaruga heru niburaho kutahira omukazi okukira kutahira omushija ahabo kuba nibutwara distance ngufu okuzo mu ruhago nsamari. Yes. Konka yaba byo mushija gwo nibutwara omurihanda muriyingwa okuza kwijaki kumuhika. So boye namufero mu muhanda. Echakandi. Yes. Echakandi ati wareba omukazi okwakozigwe hariho aho kushoreza enkari hariho bukazi hariho naho kushoreza obubi. So ebyo bintu byo mu mwanya gumwe besikare birana bya neighbors but close neighbors. Yes. So ati obukoko bwinji oburi kureta echo ayeta urinary tract infection ni buruga
omucweka ekyo mutari kushohorezamu obubi ekitweta ano area. Yes. So obukooko obu nikimanyisa ngu atukureba ngu obuhangwa bw'omukazi buri hihi ebyo bicweka biri hihi hamwe, so mukazi nikimwanguhira okuraka kufuna infection ejo. Ekyakandi omukazi yagirenda hariho changes ziri kubaho, empindahinduka ziri kubaho zituma omukazi oyinenda yaza aha risk mpango y'okufuna UTI. Ekyakandi N'omukooko tine mani wentu twamukozere byafaye. temba. Ego. So then ondijo odi aha risk munonga n'omukazi owakura abantu twagira ngu baza omu menopause. Hati n'omukazi kakukura agira enkanyanya, so buri cweka kyona nikikura, so nikimanyisa ngu narahuka kugumya enkari than kugishohoza. So omuntu wena enkari kwekuza omu ruhago neturamu than kurahuka kugishohoza, kandi omuntu orikutuza enkari munonga omu ruhago nagira risiki yo kugira ngu obukooko butunge chance yo kumultiplyinga. Abashiija bakubasa kuba bari a risk n'abashiija abina issues na prostate. Konkeri izoba ntuzagamba issues related n'abakazi munonga. Yes, abunabwe risk mpango. Abakazi mbwena bwe bari a risk mpango. Yes. So omukazi wanoreba oyine nobasa kugira obubonero obutwayeta UTI. Obubonero obu ni buha. Wareba noshesha mwenu ekituta urinary frequency noshesha buri kire. Urinary frequency Ashika nimba nanyo kitiribita cyane nayenda kanishesha na washesha buri 30 minutes less than an hour, there is a problem. Yes, urinary frequency. Then alekitukweta dysuria. Dysuria nikimanyisa ngu omukazi kuyaza kushesha yahura yababirirwa. Yes, abo kuba naturally enkari eri sterile. Teine mu mukooko bwona enkari eri nomo eri sterile. Teine kabikona ninga teine mu katokozo kona ninga kakona akakoko kona. So konka wahura watandika kubabirirwa nicyane kimanyisa noba oyinemu obasa kuba oyinemu obukooko. Buriyo buryo kwembukora byafaye. Obumwe nohura washasha omundanto na muno waheza kushesha. Nicyo kimanyisa ngo obukooko buryo mu ruhago. Aboko wamara kushesha tushimiye kuba nohura enkari nohutu two mundanto inga no humurizwa instead. Exactly. Konka wahura noshasha mundanto wamara kushesha nikiba nkimanyisa ngo oruhago rwawe gwine mu bukooko. Obumwe nobasa kushanga wajana n'umuriro fever. Yes. Hey. Na muno omubanta bakura. Okay. Yes. Nobasa kugira nausea na vomiting ninga kugira rusheshemi no kwenda kutanaka, then okahura n'umugongo gwacweka. Okahura nka hansi yembaju washasha. Ahansi yembaju nkomo ahansi yembaju okwamuhe towards the back okahura washasha. So signs ezo nizimwe ezakubasa kutwereka nobasa kuba oyine urinary tract infection. Yes. Kongo of course ntwanchanchimanyisa ngu kiri likely ngu oyine UTI. Ekindi no kureba ngu noza kushesha nobuhure ino ikari nyingi okika otonya kusha aho naho ugaruka no hura no enda kugira ki kugaruka ejo ntubejeta urinary urgency wabwino wanojoti bwana ikanishoza nyingi kuwika watonya ho kake kwamara kutonya ho kake. Yes, aho naho wagaruka for example wargo mu office waza kushesha kwaika washita mu mutebe wagaruka waenda garuka kushesha no nicyanchimanyisa gwaza mechitukweta urinary tract infection. Ntubireba nibyo nibyo byenyine hati mbwano yiga kugira ngo omuhanda gwitu gwenkara gwaba mugufu. Yes, obukooko bumbaraka kutemba hati wagira ngo ncyanchimanyisa ngo connectinga heru na no munda aho naho butaha mushati nogeze okumanyisa kugira ngo mbweno kunde nargo mu kiyungu nkataho munjwe mpango ko kutubugambaga ubundi nanyezera kirakatenge konka nabani ndigayo urinary tract ne basa kunkwata ninga hine cyakwasa kuba na heru nkayi akwasa kunde televiziyo. Okay. Ati obukooko bwingi ni buruga omu ano area. Ahabo kuba ano area ari obukooko butukweta E. coli eji netura no mare omu kibuno
Aho mutagine mbwene. Yes, it is a normal flora. It is there ka press. Correct. No mwanya gwaho bwabwe konka bwija bukarugo ko kibunu bukija bukaza omuyurethura aha muhanda bwo kusheshera tibushemiye kuba nibuzayo bwazayo nikimanyisa bwaza kureta infection. So nicaza hatara habwo exactly bwaza omumwanya gutari gwabwe. So bwahikamu niburetamu empinda hinduka ezitwayeta ki infection. That is one. Yes. So ekindi ekyakubasa kuletera omukazi yananka yatunga urinary tract infection no kutanywa munonga amezi. Yes. Omuntu wanonywa amezi make nichanchumanyisa ngu tokoga tokufrashinga oburofa. Yes. Ahabo kuba katujengu obukoko bwahikicirira aho muntu ari mwena obwahika omuruhago bwahika aho ku urethra. Yes. Hati washesha nuba wabufrashinga nubasa kutatunga chance yo kutemba kana katemba nkatuga kagarika kashora tikatemba. Okay so nantanywire tindasheshe tindachikora. Correct. So nchanchi maisa ngo bukoko bwine chance yo kutemba mbarire. Yes, bukaruga urethra bukatemba bukazankahe umubicwe kabire bitwagambo umuruhago na muno waje chance imbi butemba buzankahe na nakuro wa kidini kandi echo nchiba cyaba emergency. Ego watu ngo bukoko mu kidini nekintu kibi munonga. Ego yes. Ekindi alboka ko kubatanywire munonga wanywa munonga nturecommendinga liters 3 nalishi glasses 12 zamizi. Yes, burizoba okugira ngo omubiri gubase koga kurungi then gushohoze obukoko bwona na noburofa bwona. Echa kandi omuntu na funa yamba na yegita omugejo process yo kwegita obukoko bwine chance yo kuruga kuriya bukabasa kugira ki kwenderera kutashemerire okutwagamba ngo hina urethra amhanda. So nikiba kiri kirungi omucyara kwa kumara kwebyo kwegita abase kushohora akashesha kugira ngo obukoko bwabona chance hari bwatemba abo flashing. So nyine gabwa nabanywira amizi before it amizi gone marunji. Yes. Before and even after. Yes. Amizi go ni marunji abukwa ni gayamba kugira ngo ofrashing obukoko bwatunga chance kuzahi butashemeye kuba buri obase kubufrashing. Okay. Yes. Hati nikushaba ngo onkwereho twati yo mutawu no mukitaba kuturamo noza kushanga umuntu nagira nyo toilet zira think wasa kuzama niza kuya infection is it the same infection ejiye nyine ituriye ntugambaho nangejo nendisho ingaha nechishuba. Echo kugira ngo noza kuya yo infection nechishuba echo cha UTI tichina kazare no kuza kushesha mu public toilets. Of course public toilets ntumanya nguzishemeye kuba nizojibwa abo kuba ni habariho ba cleaner. Yes. So cleaner yabana ariho all the time ari cleaninga omwanya ogwe okusharinga toilet tisika kuhereza urinary tract infection. Cleaner yabatariho of course cleaner yabatariho haro chance yo kugira ngo basa kutunga infection konga etari UTI. Etari urinary tract infection aka urinary tract infection neruga kuri ubwoko bwaruga kuri obushoreza bubi then bwijangahi ondijo mchara uri kubasa kuza risk nogo wahura yenda kushesha akajibika nyoni za kushesha ro wanje echo ni kibi abo kwenkariyo yaguma mu ruhago then ni habaho chance yo bukoko bukumultiplying kuri mu bwakanya. So nichirunji waho renkari ya iwaho naronda kushesha please shesha obani bucket obani public place omwanya omurunji. Okay. Of course no ndo mwanya omurunji kugira ngo tuwafune ndizindi infections konka okushesha ahantu hagubye hakwa UTI nachikwata. Yes. Okay. Ngwene twareba bonero twarahe ko kuruga twareba ahikarukwata na nebindi hati cyabaho nyowe kwatwe nkari yanje ndinda nzo mukanshesha konka nabura kumango munagisheshero muka obukoko bwabire bwinji mbwenu kunakuba kuna kuchikoro bwire buringwa ninyija mpendera mbire no complications ziki ezinakubasa kwiha omukutafayo UTI. Hati okubotafire UTIs first of all noza kutunga ekitukweta recurrent UTIs nichanchi manyisa ngu oine mbeno
iwe kugira ngo noguma no retain nogumye nkari no jar recurrences mbwenu yegena neta kucira ani zigumane zigaruka nizirahuka kugaruka abo kuba itwa bakazo mu buhangwa nikija kubaho in a lifetime majority will get UTI ahabwe bikogwa nibiba konka akinde kinanayebwa akwerinda omukazi wabano yeboneza warugo mu toilet oshime kuba nokora front to back not back to front ndanditsira ahangarize nyuma nokora tancho misho odoro mugongo nani nyesimura yes okay wano yeboneza warugo mu toilet oshime kuba no yesimura from front to back not back to front ati wakora back to front nchimanyisa ngo oburofu bwo mubi wabureta omumisha so it should be front to back Bueno wakosa za TP babina nebindi kandi echo tusheme kuchangesa nabana bitu babishye batandikane nacho yes batandikane nacho abo hati ntubaho domora mbagenda nakadomora kamizi konkasti no bwakugenda nakadomora noja kwetaga TP so ejo first thing ya TP it should be from front to back then okunaba I can like do anyhow re okora nabe but still oburofa bwa kuri to kuza kubureta kuno yes you separate really one on now yes you separate that is prevention and takwenda munchebwe ncho shatumachika so omuntu ogutakuraguza natunga issues nkaziye omuntu ogutakuraguza nija kufuna ecyo tukweta recurrent disease so oburiro shanga niburahuka kugaruka mbwe niburahuka kugaruka obumwe na bumwe oshanga bwatemba bwaza omunsigo kidney ati bwazo wa kidney noza kutunga chikweta pyelonephritis and pyelonephritis iyo ni emergency and is life threatening so atakantaka kwa noza kuraguriza outpatient ukija bakakwa ka sipro ka ukakamera ukatahira bakakuja ngo nywa mizi mingi ati wahendera oyetagire kuzo mwigwariro kuba admitted ukatunga emibazi eyo kutaho mu misi obumwe na bumwe wagira tagira futire biro magara obumwe na bumwe wagira chance imbi no basa kushanga watunga kidney failure insigo za failing zanga ko mwono kabo tine nsigoshi wow that means basa no okay ngenu ati nanjanga tuganira mu second zinche okumukunda gorora naheza kubahika netambwa nerahuka nehwero mitiro chumwe nindinda honka wiki ninga nchirgira huyayahika munda gorora ko kwija wayichidro mukazi omushaho nija kubanza yayetegereza ekitukweta history taking ayetegereze cyamarobwire bukwingana ki binde birho nibiha okokushasha ni kwabata then omushaho kwakureba symptoms ziri yazi combininga achechi akuchebera kakumara kuchebera nakuja tikonkani nteka urinary tract infection then kakumara kuja ngo urinary tract infection nichipa chirunji yachebera akakora tweta urinalysis akakora lab kuchebera obukoko oburyo munchi omunkari ko specifying akabantu bwenyene sometimes abantu abakutunga recurrent UTIs nitukora tweta urinary culture ni culturinga ninko germinating okumeza mbona nibajibika mbona bajanka food media ebasa kwereka obukoko burakure nibuha kandi nibukozesibwa antibiotic hybrid sensitive mukatandikana mukakuza murebe yako yikakurramu mumanye chikari mumanye chimurakari se kakafu correct so that is urine culture so abana nkande genda nini so ata mudal kutunga urinary tract really recurrent ntukora urine culture zituwera kumanyangu twaragurire kiricho nano mbazi nigo gwenyene so okukira munonga ntwantwenda kwereza abacyara tubahereza antibiotic eri specific eri kwito bukoko sometimes oyongera pain killer kandi tumugambira tandikonywa mizi munonga akamizi nigija kuwera omukufrashinga omukushobozo burofoka okay yes
nanisha bangu tutunje bigambo byawe byahamuheru obudakika bwitu nabwo nindabwo abwashikiraho ubushemerire ugambe n'abantu bari kubumbabumba batunga iki bakwita nka take home. So abantu abinji nibakira kubagambira ngo nazo mu igwariro nabona ngo ba treating infection nikirungi waburi no mushaho a specifying infection yo ineneha no bwakubira ryo mwana abo kwano isha umukazi umushaho ba treating infection. So infection ni kirugirira ekicweka cyo mubiri ecyaba involved hati nko umuntu yagira obubonero bwa ekitukweta urinary tract infection ekitwagama omuhanda ogwo kushohorezamu enkari naba yatunga urinary tract infection. Obubonero obwo kugira ngo washesha burikire ko kuza kushesha ohurenkari ne kuhuta ohurenkari ne uremere rwo mu ndanto okahura washasho mugongo okahura wajiro omurro nicuba kiri kirungi okwikira aho naho abashaho kandi nikirungi okwerinda obase kugumana oreba nko mukazi warugo mu toilet wayeboneza noruga omumisho okutoze nyuma kandi no kurangwa wanywa amizi mingi amiza guturukuru recommending nkabashaho ni liters 3 buri zoro. Otyo bwenu niyejo infection erukuraba omahanda ogukushesheramu Dr. Joy Muhumuza yatushoboreraje kandi yajanga wari ya risk mpango nitwa abachara, so we need to think twice twerebere twefeho kandi base kugira amagara marungi n'ubwanda bwitobo bwishiki ngo tubutandukane tubushoborere cyo gukora okuruga ahara Ave Maria Medical Chambers aho muri Gacenke mu rembo rwambarra kandi nahari Mbarara Regional Referral Hospital naho wahikaho no mushanga ha mazoba jaga kuba aine kubariyo kandi endwara yaberi urinary tract infection. Mwebare abakazire health products abatistamire mukateka okutukorera ebyo kunywa ebiri kucundira kandi nanguna no kutamba endwara eziri kuteganisa amagara gate. Ebyo kunywa byanyu nibirungi tubikunda kanye ndagambira munywani wanje yahero okwengo nibishango mu maduka gona mwihanga obane supermarket obane ki aho baguriza byo nebyo iwe shabe cyo kunywe cyakazire noja kwa no kitunga nabantu cyo butunzi charity umuhereza nkwe twabganiza program yetu netubendeza okurara.